ko yambaye impeta. Irasubi ngo wambaye impeta. Ntuze kunkinishiriza abana hano. Kuboroka. Irasubi. Tubwiza ukuri irasubiza uri mu divorce ariko. Tubwiza. Tell me the truth. Ngiye mbwiza ukuri irasubiza. Wigeze ubaho mariye nicyo kibazo ndi kubaza. Sasa uriya yitwa irasubiza Emmanuel kwanza. Afite umugore n'abana batatu. Undi babaga mu Musanze twakoranye mu Kiyovu. Kabisa ngira ngo duherukana last year. Ariko ni umupapa kwanza. Numupapa ariko muri iki gihe akorera i Kigali. Umugore wiwe yitwa Uwineza Claudine abari Musanze. Mama kabisa nibyo. Njyewe namuhamagaye kuri telefone. Maze kumuhamagara kwanza. Atasa. Mamagaye Emmanuel. Atasa. Nukuvuga ngo madamu we Claudine nta kintu abiziho. Maze kumuhamagara ndamubwira ni gutyo usigaye umeze koko mu buzima. Ngiye kubwira umudamu wawe kwanza. Mana we. Cyari neza urakoze kuduha amakuru pe. Urakoze Rine Imana iguhe umugisha cyane. Kabisa. Thank you very much. Emmanuel turi mu kigero kimwe kwanza. Afite imyaka ingahe? Emmanuel afite imyaka ingahe? Afite imyaka 42. Yatubwiye 35. Yes, umutima. Nubwo senga. Aneza uri intwari pe. Urakoze. Ni kubera Thank you very much. Nago mfite abantu berekana ngo mwereke ifoto turi kumwe uriya n'umupapa abana. Afite urugo. Mungu wangu sinzi kabisa. None se numumizirima ashaka kuba numumizirima ashaka umudamu wa kabiri. N'umudivantiste nzavuze. N'umudivantiste n'umudive nago ngenda muzi n'umudive. Hako se ibintu biri muri no si bimeze bite. Ese abantu babayitse. Sinzi kabisa ariko n'umudive. Dayimoni yarahagurutse. Ahubwo anyandikiye message. Akubwira ati uramureze. Ambwiye ngo umuntu w'umugabo nago yivanga mu bintu bimeze gutyo. Are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 . Wangu bega umugabo. Mbwira ndaguhamagaye urambwiye ndakuzi ngiye nawe turaziranye mbwira n'ukuri. None se kuwihakana umugore wawe. Arine mbwira niba ushobora kuba. Sasa Emmanuel kabisa mbwira urambwiye ndaguhamagaye. Ndakuzi cyane mbwira hano nzi. Ni kubera kwanza njyewe nago mfite abantu. Ni gute nshobora kwerekana ifoto kuri pari? Mweci gashwa Hawaii kandida mu maso. Yihe acarwa muri inbox ayishireho. Yihe acarwa inbox. Ndeba mu maso mbwire ngo ngiye nawe turaziranye. Zawa reka nyumuye kwanza. Yego. Thank you Estela. Umuntu wenyine unzi n'ubwe uboye arambwira uri brostar arambwira ati ngiye ndakuboye niwe ndakuzi none ufite umugabo ufite umugore nta muntu n'umwe tuziranye hano kwiyepana simba mu Rwanda nubwo tubanaho rwose hano uvuze ngo wicaye Musanze mu Kinigi umva nkubwire ko twavugaga ngewe nago ndi Musanze kuba turimo irasubiza reka nkubaze ikibazo wigeze ushakaho ariko baragisa abantu barajajinga umuntu akajanjika akavuga ngo ndakuzi ndakwamagaye ari umuvuze ngirondo ryibanze n'abazura reka kireke bakuri mujya muvuga ngo bazigiye kireke umupapa reme yaranigaragaje uyu mama yangu ifoto bare nasi urongera uhakane ma uje gushaka umugore hano ufite umugore igo nese uri kureka ma none se kumwihakana umuntu ushobora ku
okay irasubiza tubwire ko wa divorce okay acarugo garuri iyo foto acarugo subiza hiyo foto acarugo please subiza hiyo foto ndashaka kukubaza uyu si wowe uyu washizeho nagari wowe uyu ni jewe uyu naga ni wowe bivuga ngo Arineza arakuzi kandi wavuze ngo ntagakuzi irasubiza watubwiye ko utarashaka ufite imyaka 35 sibyo ngewe mbwira ngo waradivorceje ukeneye umuntu wo w'umugore wundi wa kabiri it's okay